Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nakaluto ka, nantay? Wen, umay ka ditoy, tada pang ibaunakan ka. Ha? Sa dino, antay? Ingka gumatang iti soy, suka, ken aseng. Unantay, soy, suka, kan aseng. Ijay tersina ni kagawad kwa na. Ay saan nga iti tersena ni Marikwanang ti paggatangam? Ha? Sa dino nga yantay? Iti sabali at tersena. Nay, apay ngay? Ay, jak kayat agumatang ka iti tersena na. Nagngina tilako na. Nagngina mo't kan tilakong Marikwanang. Nanginaya mo't dayta. Katuang kinsilang ti may sata kalabugong dita sa bali at tersina. Sika? 50. Oh, makitam dayta. Permi anginan na. Ni kwarog mo dayjay. Ay, papanam kwarog! Mapan gumatang ijay sa bali at tersina. Tapay. Oh, damagampay lang. Kat no nagngina tilako. Jak kayat ti malugay. Alangan mo't nga ilakok itinala ka apresyo, gapulaang takukumari kayaw. Maray, saan mo't amabalin ang inaunay tilakom? Kalkalayngan na laang na di apresyo. Saan mi nga rod akabailan, tanang inaunay? Nagkapwam, kwaraw. Di tabangir at tersina, kagawad. Napanagimatang itimbagatang niyantay. Mapan ka pa'y lagumatang iti sabali at tersina, may. Isumatimbili niyantay. Diyak ka no gumatang dito'y tersina, ta nagngingina dagiti lakaw. Kunana dayta? Unang kagawad. Ibagaman kanyan time, aman ipon ita, aglinipat kamen. Ha? Apay ngay? Ibagam, ano sana nakayat ti gumatang dito'y tersenak, awanan ti kinumaryat. Ang lantay, makaungat ni kagawad kwa nang ganun ka. Taapay? Apay ka no nga imbaon nakagumatang iti sa bali at tersina. Imbagam ti makagapaw? Unantay, imbaga ka nangina dagiti lako na. Nasaya at med, tapno amuna. Tapno makapanunot, kat barang ibaba na ti presyo, dagiti lako na. Ay ba daw, sika man ti mapan gumatang dita tersina ni Marikwanang, barang nalaka ti panaglako na. Di mo tumot ngamin ammo ti agtawar. Ay na, uray tawaram, di nalata kayat ti agpatawar. Tasyak man ti mapanagtawar. Sigay, gumatang kay ti bagas. Way, sige, tamapanakaw. Gumatang ako man iti bagas, maray. Sangagasot ti may sa kilaw. Ha? Nagnginan nga. Numanginaan ka, dahito tigatangag. Ha? Nay, narumag-rumag mo't abagas na ita. Wine, nalakla ka dayta. 90 pesos ti may sa kilo. Ayun na yan. Kanan samot ti manok na kita. Mabali na ka ng titao. Maray. Awan la ka din titawar na. Ada, si Kapay man. Na, kunak kay napatawaran, maray. Imbes asang agasot, 105 langan. What? Anya, gumatang kawan no saan? Kapay awan la sa bali nga ibaon na. Awan nga rod ni Kwarog, iso asika ti ibaon ko. Isa pa'y nagpudot. Sa dino ay aterse na ti paggatangam.
Di tatirsinan ni kagawad ko anang Ay, saan nga ijay ti pangibabaunakan ka? Sa dinungay. Uray sa dinon at tersena. Basta saan nga iti tersena ni Kumari Kwanang? Kahit ko nga ron nga si diglaan. Saan ka agumatang iti tersena ni Kumari Kwanang? Tanangin na tilako na. Ay, kat gagangay anagina Nagdakkel ti ganan siya na. No, sa bali ti pagkatangan. Magando so ti paggurguraan na. Ay, gumura laeng Anya kumaita. Nagngina nga ron tilako na. Nay, apay ngay nga tanga uray ni Kapitan kat sa bali mo't ti paggatangan na. Nagngina nga min dagiti lakom, kagawad. Ay, sapay kadwa ka politikaw. Dagitin tupay kakadwak atanod. Sandamot langan na kaya't ti gumatang dito yung tersinam. Kastaya. Nagngina nga min ti presyo dagiti lakom. Agad, apay nga ron nga daka dito'y sango ti tersenak. Naging inanak lang tadayo ti naggapwak. Saan ka gumatang? Gumatang ako may titinapay. Nagngina may. Day tawang palaman na sa nga gasaw. Day taada palaman na dua gasaw. Ay, nagngingina matan. No awang gatangan, pumanaw kan ditawi. Aginanak pa'y kumaa. Nita, no di ka gumatang, di mo mabalin ti aginana ditawi. Isa pumanaw kan. Unay mo't daytan, kagawad. Ijay ka waiting sheet nga ginana, saan aditaw? Papanam, kapitan. Mapanak gumata. Talaga gayam ang nangina tila ko ni kagawad ko anang. Naggapo ka dita? Un kapitan. Katgapo ta sa anak agumatang. Pinapanaw nak ijay tersina na. Ano? No sa anak kanu agumatang. Sa anak amabalin nga agistambay ijay tersina na. Awanin ano kasta? Awanin timbayat agumatang ijay tersina na. At dako man naturid amang ireklamo ken kwa na. Nalabas ti kinangina tila ko na. Ay, una yan ang nagpudot ti panawag marikwanang. Nay, marituyang, anyat gatangan. Damagam adagaws no niya ti gatangag, kitjak pa'y nakatugtugaw. Ay, sana mabaling agtugaw ka dita, no di ka gumatang. Ay naginanaaklaan kumabiit maray, takagapgapok ije bangkag mikin ni badungkaw, nabambanugak anagnag na. Di ka pa'y nga ro nagtugtugaw Mabiit laeng. Uray! Masapul ang gumatang ka pa'y nga muna. Awan nga rod kwartak. Di ka ginanay di sirok ti kayaw. Saan na ditoy? Ay unay matan. Makistorya akpay kumakag. Ay! Awan ti maistorya kadagiti sana gumatang. Gawad! Urayok man dagiti padak atano dito yung tersinam. Nay, at dagatangam. Awan! Dito'y lang tersinam timbagak apagi-inurayan may. Nay, di mo pa'y ayaan mo. Amay pare tiyagistambay dito'y tersenak no saan agumatang. Kano pa'y dayta? Italan! Awan mo't nga minti kaya't ko agatangan. Agad sana dito'y ti pag-iinurayan nyo Wanan Adaw ti pag-iinurayan dita. Saan aditaw? Mara, kitaan mo. Awan ti mapan ijay tirsina ni Marikwanang. Awan amare. Kasanumot nga men, iparit na no saan ka agumatang. Ay no siyak to pa ikat magnaak ijay sabali apagnaan. Ay, uray syakmat Ay, jak pa ikit di taltalyawunan ijay tirsina na. Awan uray gumuran ni Marikwana. Bay, am agumura? Ay, sabali mo't nga minon ti ugali na. Wan nga raw, no apay mo't maray. Ti kuna na siguro, mayat ti kasdyangar aramidan na. Bayam, tama ka amiris tumot lang. Sapay kumaa, ta saan tupay analadaw ti amin. Ay, un gayang maray. Adda ni Kapitan ije barangay hall. Wen, napaano nagjute? Mapanak man tayo nakagreklamo. Apay, asino manan ti reklamo? Ay, kati kumarita overpricing. Ay, wen anya. Siyak ako mari na ti mangireklamo kan kwa na. Nasaya at matkit din o kasta maray.
Wan maray, tapno maikan man iteleksyaw. Kinapudno na maray. Saan la si kati umay mangirikreklamo ka ni kagawad kwanan? Adu kamay, kapitan. Ewan, inaldaw nga daw may mangirreklamo kan kwanan. Anya nga itireklamo da kan ko na. Day tanakangin na presyo dagitila ko na. Ay na, agpapada kami mo't gayam iti ireklamo, kapitan. Ewan, maray. Ibaba na kumamot nga minti presyo na ta sobra mo't tinginan na. Ano? Tanong manayunan pa dagiti agreklamo, talaga ajak ikan iti business firma. May mayat kuma, no di ta tersina ni Marikwanang ti pag-iistambayan tayo, kwaraw. Kumaa, tatabadaw. Ngam di namit ngamin kayat. Iparit ng tumay. Isungawanan ti mapanagistambay di ta tersina na. Uray dagiti aggatang, manmanaon. Kwarag. Ada ka di madmadlaw mo, iji tersina ni Marikwana. Hagas asok may. Unya raw, kasla maururam. Arayatan na! Kaya maururam ti tersenak! Arayatan na! Nangig ba? Agpapaarayat mo't ni kagawad. Kay, anya nga, aarayatin ta. Kita amaw, dumakdakelan ti apaw. Kay, tumaray tan. Apay ngay? Agawin ta na. Saan ta natulungan? Nagnginabot tila ako na. Wingarud Anya nga tiyan aramidin niya, pari ba daw, kan kwaraw, Agawid kami ka na unang kail. At dauram di ta tersina ni Marikwanang. Itayo tulungan, itipan tayo. Ay, saanan pare? Suntumot la, nagngina tila ako na. Di na pa'y kaya ti agistambay di istor na. No saan ka gumatang? Ure pa'y, tulungan tayo. Derasan nyo. Anya nga'y tatabadaw. Mala, tulungan tayo. Iwan tayo, nagitila ko ni kagawad ko na. Tinulong kayo. Derasan tayo. Agibagkat tayo. Nagdagsay. Mala, pag tinulungan ta nga bagkatan ko araw. Si kalangan tatabadaw. Si kalangan na. Saan mo't langan, nasayat nga, glaklako ni Marikwana. Wingarud. Saan kayo nagpinatutol? Nagtitulong tayo kiti. Imbaglakit din, tanay dapmat lang adagos ti apoy iti tersena ni Marikwanang. Un amaray, tanagado akabarangayan tayo tinagtitinulong amangidep iti apaw. Winrod, adda ni Kwaraw, ni Paribadong, ni Enteng, kanda dumapay. Wen maray, talaga nga aduda at imulaw. Wen, iso nga awan tinauram alako na. Wen tana irwarda amay. Iso aswerte pa lang ni Marikwanag. Taadaw ti mangipatpatagkan kwa na dito'y barangay tayo. Wen maray, uray no kasjay aperme tingin na tila ko na. Tinulungan tayo lakta. Agyaman na kada kayo kwarog, kan kabadong, na tinulungan da ka may salbar na gitilakok. Imbaga ngamin nanggal ko at tulungan da ka. Ken imbagamot da ito'y konsensya, mare. No saan agapo kada kayo? Nauram ko man to'y balay kan tersenak. Ado ti binagkat ko alakom kagawad. Uray la si magit dagito'y mas masal ka. Urayak lang na ipadugmamay, ta nagbagkatak may. Karkarwa ka tatabadaw. Idindurunak. Urayak lang maipasubsubain. Kahit nagap-apura tayo gayam ang maisalbar amin alako ni Marikwana. Ay, mababayin na kada kayo. Tay tilaksik ti sana na saya at atratok kada kayo. Tinulungan daklat ka. Awanan yaman na, kagawad. Iso jak ingin-nginan tilakok. Ay kahit nasayat maray. Mabalin nyo pa yan tag-istambay. Agistambay kayo lang dito tersena. Mabalin ka nun, tatabadaw. Ay na. Orag malmalam kayo nga umagistambay. Mabalin na ta. Kasta ang aming kagawad kwanang. Makigayam ka kadagiti kabarangayam. Tapno bigbigan da kamet agayam. Pakisama lang ako nada. Ala sige.
Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Pare, nagdalang manumay ko damagan kin ka. Anya dayta? Wanted mo't ka no gayam ni Kwaraw. Tika anak ka? Kitmo na, asino pa'y kumangay. Wanted ka no, di ka nakam. Jak amo dayta. Kunak ngaminan kay, nga ado ti kalukwan nga naramidin na. Ay, awan ti amok ta nasingpot jak anak ka. Apay ngay nga ron, awantay, no talaga mo't lang nga nasingpay. Damagag to, ito nakita kami. Ay namaray, nakabutbutang din na amwak adamag. Ne, anya manan adamag dayta. Apay, di mo amaw, awanted ka no ni Kwaraw. Wanted. Ay sus, nagkapoy kan iti damag maray, no di mo pa'y naamuan. Apay ang wanted. Katwanted Anya klase ti krimen ti naramid na. Ay sus, nakamamak no kastangad na kabarangayan tayo awantid. Sapay chiptanod. Kanakan pa'y ni Kapitan. Ay, unay mo dayta adamagan. Iso ti pagbutbut nganda di tadaya aging gaigi abagatan. Ay namaray naladaw kan iti damag. Ay, unay metten dagiti agwarwaras adamag Enteng. Uray ijay ile, nakadanon ti damag awanted kano ni Kwarog. Nakamon? Amin nga ron apaggatangak ijay palengke, kat may maysa ti damdamagan da. Anya dayta? Apay, wanted kano ni Kwarog, kunada. No asino nga min ati nangiwarwaras iti dayta adamag. Jakman ammo. Ay, mabainak pa yan kadag iti tagtao. Jak amo no niya isumpat ko. Badaw, pudno ay awanted ni Kwaraw. Iso, may tikunada. No apay ngamin ajak makikita ni Kwaraw, ta iso kumati pagdamaga. Iso asaanan nga agpakpakita, tapod no awantay. Aglamlam mga ruday. Paglamlam mga nangata. Ay, day tatidyak amaw tuya. Ay saus, narikat ti mawanwanted akasta. Ay, kitmo na. Naluko ngamin day ta akanakan ti Kapitan kay. Saan mati ko na? Nalukaw. Imalak hindi angkel na. Ha? Ni Kwarog samot dayjay. Ayan na. Dayjay magmag na. Agsilsilpong. Ne. Ni Kwarog mo't ngagpaisaw. Kunang wantay. Naggapon na ngay nga ta. Ti saludsod ita. Sa dino ti papanan na apaglemangan. Ay, i-reporta tuya. Na, apay nga reporta? Tapno ikanda ta iti kwarta I-report mo pa ilaan, ingkaki di tiliwunan Ha? Hayunan niya. Nasayat may. Taos usaram day ta panunot mau. Sagpaminsan, tuya. Aristado ka. Ha? Yes! Da kami kinitatam abadong ti mga restarken ka, Kwarog.
Apay nga restaurant da. Tuyang, tenggelam mo, di mana? Wine, ha! Pagkwartaan da ka! Siya kumitisa ka na. Ops! Ay, ti baso ko kada kayaw. Ay, patanda. Natiliw may nakaslaalingaw. Dahil wanted akana ka, pare. Saus, nagdagsan! Ay, anya wanted nga ibagbagayo, may. Ay, wanted ka kanu-kwarog. Kriminal kan. Ay, awan krimin na aramid ko niya. Mawanted kaya. No awan krimin anaramid mo. Awan nga raw. Podno ka! Agpudno ka dito isang wanan ni Uncle Mau. Awan ti pudnaw, tawan basol kaw. Awan! Winayawayaan damit laeng ni Kwaraw tawang magkanubasol na. No asino mo't ngamin da ayat tinangiwarwaras awanted ni Kwarog. Dagitiman karubang awan maaramid daan na sayaan. Kasano amawanted ni Kwarog. Kat adalang mat iti barangay tayo ngagmalmalam. Ay, no agpasada laeng mata mapanijay ilay. Katuan, tinadlaw ko laeng. Ado ti babae akanayo namang damdamag kenkwana. Puno day tamaray. Pasaray umay da dito'y tersena kamang damag kenkwana. Umay da sapsapulan dito barangay. Saan mo't ataga dito'y dagi siya ababalasang? Wen mare, taga ijay kabangibang abarangay ken ile. Day tamang nga rutina amwak. Saan la amay sa? Wenno duwati umay mang damdamag kenkwana dito barangay tayo. Wang nga rod, aduda. Sapay nagpipintas ababalasa. Naimbag amalum mo, Kapitan. Kastamit kan ka. Sana ka taga dito'y barangay yo, Kapitan. Halata ko nga. Umay ko ladamagan no sa dino tayo ni Chip Kwarong. Apay adamagap, miss? Wanted kanya, Kapitan. Agsangit ka matay. Kan apay awanted kan ka? Sinaktan na ngamin to'y puso. Ha? Ayun, inaramid na. Kunana nga I love you. Kan? At damat gayam sa bali akay I love you na. Saan matlagayam mo siya? Manungay. Sa nga pulo siguro, Kapitan. Nagadun? Iso nga ipawanted ko. Kat mo asawan nga ipawantay. Ipatiliw ko, ha? Iti pulis? Wan, Kapitan. Andyan nga iti kaso na. Apay nga ipatiliw mo? Sinaktan na ngamin ti puso. Nadagsan na krimen data, Kapitan. Enteng, at da babae nga imbay dito balay itay Anya? Nagsasarunuda. Andyan inaramid na dito'y balay. Ipatiliw da kano ni Kwarog. Ta sinaktan na ti puso da. Nagadudan na. Kaswan da kano tapno malungsot iti pagbaludan. Kit no damot imay iti barangay ho na babae. Anya? Agreklamo. Sinaktan ka numot ni Kwarog ti puso na. Na, agpapadada iti reklamo Sinaktan ni Kwarog ti puso da. Kung nagpapadati kaya da mapasama. Nga ipawanted da ni Kwarog. Maawatak itan no apay nga ibagbagada awanted ni Kwarog. Gapo kadagijay ababae apinasangit na. Jak pala kaya ti agpasada tatabadaw. Kapayasan. Wantedak pala ang ita. Agasamot nga min dagiti babaya magberberokin ka ngay. Isuda mo ti mangkamkamat kanya. Apay nga min na pinagigiddan mo ida. Ay, kunak no sanda maamuan. Ita, wanted kan. Wain tatabadaw. Isong aglamangak pailaang. Kahit kasano ka nga makapagrunda. Sanak pailaang agrunda Una, aglamang ka pailaang. Makamon ni Uncle Kaw. No asino ti kadwa dagiti tanod nga agrunda. At na tinadagsin na problema maparay. Awan mat. Ada. Na, kanya kumaday ta. Awan ti kadwa dagiti tanod mo nga agrunda. Na. Wan anya. Aglamang ka nun ni Kwarog, tawanted ka na. San pa lang nga agrunda? Ang, naguri ka.
Sino nga ti baon ko nga grunda? Ay, siya ko na pare. Ha? Agboluntaryo Saan na masapol nga voluntaryo ka pare? Ha? Siya ko ti pilyan? Dudwa talangwat dito. Kay, sumurot ang aruday, nga grunda. Sige. Basta, agtalag ka kanyak pare. Mangrugi kamay, nintun rabay. Napan ka man ang nagboluntaryo nga agrunda dito yung barangay? Way, saan nga ron na makapagrunda ni Kwaraw? Apay ti ko nam nalakat agrunda. Kabailan ni Kwaraw, jaki din kabailan. Ubing pay ni Kwaraw, idinto ta si kalakay kan. Way, ubing ngagpaisaw. Wanted, Mike. Wanted taado ti pinaspasangit na babae. Naskin lang ngaglamag ni Kwaraw. Tanong makita dagiti chicks a pinaspasangit na. Delikadaw. Say-saya atam nga ron ti agrunda. Siya pa'y ti kunam tuyan. Saan na naskin na bagbagaan na tuyan? Amok teraramiday. Basta no dagdamag kanyang chicks. Ibagam nga awanak akagawan. Talaga nga ilamlam mga mida. Sanak pa'y ngamin na nakapili kadakwada iti kayat kao. Apay ngay. Katsat ko amin dagi jay. Nagpipintas da iti litrato na. Ngamiti personal. Jak may lawlawag. Unay magtay. Iso ano umay dakbirukan. Ibagam nga awanak. Sige, Kwaraw. Aglamangak pa'y lang kagawad. Apay a pinagrundam ni Pari Badong? Kayat na nga ron. Agtalag ka kun kuana. Amo na teraramay din nan. Sigurado ka? Kabisado nan arundaan amin asuli dito'y kabildatan. Nagrunad, iti nalaka mataktakawan a lugar. Ay, awan lat di ka aramidan. Saan pa ibut na mabaling a pagrundaan ni Kwaraw? Tawantin nga ron. Adako, tuyan. Nakarunda kaya? Una, Nagsapan analpas ti rundayo? siyak, nalpasay. Dagiti tanod na kakadwak, sanpay. At dadapay lang ijay nga grunrunda. Nay, uni mo ti baboy day chay. Baboy takto yan. Ha? Nangalaam? Nakita nga doon titarakin na babaw, jarinundaan may. Binagkat ko na. Anya? At dan partsinta to yan. Manipon nagrunda ni Kabadong. Nagadun tagrekreklamo mataktakawan da kano'y titarakan. Anya tarakan ti mapukpukaw. Adda mapukpukawan iti baboy. Kaldeng, manok, kandan tumapay, kapitan. Ni ba dong ti suspitsada? Wala. Ay sus. Iso anas ka nga gimbestigar da. Nakarkaroon sakit a problema ti panduayan ti kumpare ka. Kumpurme mo tantiyaw awid mo dito balay si Kabadaw. Ay kitwan na. Agungot ni Kapitan numamuan na. Numamuan na. Ang mamatiak, asaan na maamuan to yan? Maamuan na ang maamuan, Badong. Nalainga nga gilamang to yan. Siya pa'y magtikunam. Nalainga, aglalo no kalukwan. Nakaturong amin na katao. Iawid ko ang dagito'y natiliw ko apataw. Mano amin ay dagitaw. Isa, dua, talaw. Isublim da kita apataw. Ha? Sigamot kayang paray. Itay pa'y apalpaliiwin da ka. Imbis nga grunda ka, at tiliw ka gayam itiyawin mo. Ay, isublik na gito'y paray. Jak iyawin. Inyawid mo manin di may sa atakong ababoy idinabinsan. Ita, at naman yawid mo apato. Ha? Isublim dagiti inyaw awid mo. Pati dagiti kalding. Tapno saan da ka nga ipawantay. Siya, ipawanted mo pare. Nagadua basol mo. Nagdadagsin pa iti basol mo. Nukasta, dua kami kinikwaro nga mawantay pare. Saan nabalik ka ni Kwaraw? Tababae, ti pakawanwanted na. Ha? Sika, napatag abasaw. Ay, Tata Badong! Agbalbaliw kan sakbay amaladaw ni amin. Agaramit ka itinasayaat, saan kat apasig amadi. Kasi kamot lang ti kababain.
Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyong amin nga awan labas. Ala, sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Ay, Banag! Yuhu! Banag! Oh, apay ka de, Enteng. Sang-sangpat ko ang nagapo di barangay hall. Ay, ikataman ti medyas ko. Anya? Sige. Agtugaw ka pa'y nga rod, dita sofa. Ay, nanabambano ka. Ay, warwaram ti kordon ti sapatos ka. Katikatam ti medyas ko. Sige, Enteng. Ay, dunga! Umay ka man di ka. Darasan! Apay manen, aya! Ay, kalkalpas ko ang nagdigaws. Rumuan ako dito banya. Iso nga umay ka agdalos ka. Dalosan ti banya. Wan, Enteng. Ay, anyamutan. Una yun ni Enteng. Inwara na latan dagiti tuwalya. Dagiti kawus na. Ay, Banag! nagawan abain na dahi dya taon. Nudalpas ka dito banya. Isagana mo ti pamigata. Kahit kalpasan na. Itulod na iti barangay hall. Wan, mabitlaan. Nakitak mo't anapan ka iji barangay hall, maribanang. Wan, mare. Pinayungak ni Enteng iti ipapan na iti barangay hall. Ay, unay lakit din apanagayat mo kin ni Kapitan. Apay, di nakabailan apayungan ti bagina amapan agtrabaho. Tagabo na kaaya ni Kapitan maribanang. Sa anak at agabo, marituyang. Agtungtung palaklaeng iti kayat ni Enteng. Gaputa kunada. Masapul kano nga agpakumbaba ti babae iti asawa na alalaki. Ang panagkita kat sobra mo't launa yung ti pampamayan kan ka ni Kapitan. Ha? Nasyaklati ka. Jak itulok akas talatan. Malaksid nudida ka ba ilan nga aramidan kaysaw? Ay, ilutan nakmandumag. Kaya't ko ang masahim ti likod ko. Jak kayat. Nagmalmalem anaglabaak. Iso anabanugak. Kayat konti maturog. Banag! Bilbilinin ka. Masahin na. Aging ka iti makaturog ka. Dawatap! Hey, saan? Jak kayat, Enteng. Nabanugak ko naklang arudan. Ipilit mo pa'y laeng. Tanatangkad ti ulong Dahito'y ti parakan ka. Ay, panggaasim mo't di ka agkasta.
Sige, masahyan ka nga rudan. Tungpal ka iti kayat ko. Tano saan? Talaga asipatan ka. Nay, apa yan maribanang? Apa akas na titsuram? Kasla nagsangsangit ka. Kuang amin, mare. Bumatangak man iti agas no adda. Adda agas, sabali nga agas ti adda dito nasaysaya at siguro numapan kay di clinic. Ingka mangala iti agas mo ijay. Saanan, mabainak ang makita da akas to iti langak. Anya nga min tinapasamak kang kaya. Awan, mare. Awan day to. I-schedule tayo dito, kat MWF. Mangrumi iti alas 5 iti malam, aging iti alas 7 iti rabi. Kapitana. Sige, sir. Available mo't kit di kanyak nga schedule dayta. Kat kayat ko, ibagayo no anya pa'y dagiti kasapulan ti umay agadal iti karate kan kung fu. Ay di kan uniforme laang ti kasapulan, Kapitana Banang. Umununa pa yung adalan nyo, kat judo karate. Sumaruno kat kung fu. Sige, sir. Interesado ak launay nga agadal iti judo karate kan kung fu. Ay nakikita niyan, time. Saan mo tangkal? Apay ka day? Napanandangat. Kita man pa'y apasaray awan ijibalay. Aya? Anda mo naman minsan. Inton kuan. Awan manin. Kas ita. Nasang putak nga awan ijibalay. Damagan yung sa dino ti papapanan na. Ay, umay ka man, beet. Masahin man. Anya? Ay, sapay na banluga ka nagbiyahe. Sarasem, iluted na kagingat makaturog ka. Sa kaagawid. Ay na, kalukwan lang, tikas na nga rabid ni Uncle Mau. Diyak nga rod nakipagrunda ini rabi Dabinanog nak ni Uncle anang masahe kan kuana. Ibagam ka ni Uncle mo ngayon, Teng. Dumawat ka, ititangdan mo, alimagasot apisaus. Tadikit marwam na itang Uncle Mau. Ha? Ibaga, masyak tinag ibaga. Tasyak ti makamo asumungpat ka ni Parinteng. Uwanan niya. Ang kasanungay. Ang mga noong tanak ni Uncle. No dagitin to pa'y masahista dita. Kit nagngina ti singirda. Uray no apagbit lang nga masahinda ka. Daytaki din nagililot dita, ngaging ka makaturog ka. No siya, ay singir ka, ninting batingteng. Apay, anya ti pagkitkitaan na kanyak. Kiyay! Ay, panay! Sa dino tinak na panan. Apay apasaray marabian ka nga awin. Ay, sungbatan na! Aglisi ka, tasumrekak pa'y. Nabanugak inteng. Kaya't kunti aginanakan maturog. Ay, sungbatan na ko na! Ay, anay ko! Masaksakitan na kitikas tagar aramidam. Kandinak man iduron-duron. Kastalatan ti pampamayam kanyak Di nagsungba-sungbatan, tasak ti lalaki. Nangruna adi mo padasin ti lumaban kanya. Tadayo, napigpig sa ti muscle ko. Talalaki Kumparakin ka, amay sakal ang analupoy a babae. Alawan, ang pangaasim ka de, tadi na kundangran. Sa dino tinagapon. Iti ayan ti lalaki man niya. Awan kinapudno day tanga ibagbagam inteng. Kinapudno na. At the sideline at trabaho. Pudno ka di day tanga ibagam. Anya trabaho. Kok, iti pagtaengan timay sa abaknag. Kablawan kayo, Kapitana Bana. Nalpas yung ti white belter. Green, blue, violet, brown kan black belters. Ay na, agyaman nak, Sir James. Pakaidayawak mo't ada kayo tinagbalin nga instructor ko iti panagadal ko iti judo karate. Awan anyaman na, Kapitana Bana. Welcome kayo iti sumaruno a panagadal yo iti kung fu. Ay na,
Magagara na ka makaadal iti Kung Fu, Sir James. Sige, Kapitana. Agsagana kayo nga rod para iti sumaruno a panagadalyo iti Kung Fu. Ay, yeah! Oops! Okay, Kapitana. Good. Perfect job. Ay na, agyaman na, Sir James. Binayaban na kanumoy, pare. Nasaya tay may kadutoy balik pare. Kasapulak nga may ti mangay ayam iti bukot ko. No kastoy nga adak dita. Ay, ang bukon, ti kayat mo asawan, pare. Agpamasahe ka kanya, kasyay. Ewan nga binikwarag, napanda nagrunda ka dagiti pada na atanaw. Ay, sinalbag kamot, pare. Kung naklaki din no niya tibagam. Tagayam, kaya't mula ang tagpamasahe kanya. Uraya ma, ni Maribana nga sumangpay. Da isaw, ti asawam. Ay, mabayag pa da diya sumangpad. Tada sideline na iti sa bali apalay. Inton malpas, amang rabi agidalimanak, sakbay nga agawid. Iso, mabayag pa. Iso, madlagayam ah. Ang naumakin ka ni Maribana. Takastaka pare. Ang mga nusaan nga agbayag may sakamot ka dagiti PTA, pare. PTA? Anya PTA? Pinanawan ti asawa na. Ay, agawid akong pare. Pagbalinan na kiday na masahista. No way. Apay, just. Kanya tikayat mo asawad. Ay, basta agawid akong pare. Period. Tuunay mo ti pride tayo dya apari ba doon Kung namlakit niyo asino. Kala mo kung sino. Ay, banag! Apay nga itakalaga sumagpay. Sa dino tinagagapwa. At lalaki man niya. Anay ko. Tikunam, di kalabanan, inteng. Ha? No kasta ka na yun ti aramidam. Ha? Labanan ka, inteng. Nga uray may saklang a babae. Ha? Kasta gayan. Sige, agpinadasta. Kat ipasigurado ka adi nakabailan. Kasta, Nalain ka nga, Glisya. Talaga ang labanan na ka. Medyo nalain ka na. Sige, umasidag ka pa'y. Tatirwak tamuging mo, intay. Alaik man ti balunod, takitak ba numalis siya? Sige, padhasam, intay. Ay na, marikuan ang dakas adamag. Dakano kapitan kan Maribanang agbinbinuksing da adwa. Ha? Nagkunamot kang ka? Ay na, saanan anas kan amaamuam. Awagam kit dinikwaraw tamapan na idaanawaan. Mabitla nga ron tala ti cellphone ka. Nagaw mo ti balunod. Siyak mo't itan? Ay! Ya! Anday ko, anday. Iti ulok, tibukot ko, tibuksit ko, tikukok. Anday, saan ako na lumaban? Ipariknak mo't ibagan kat ipalpalak mo kanyak inteng. Ha! Napunwan akong itisaan anasaya at ngan aramidam kanya. Anatay mo sa wundong ha. Panawan kan inteng. Agsinatan! Anya ti mapaspasama kada kayo anggail. Anday. Ay, huwag agpaisaw. Apay mo tinalimlim tagday tarupayaw. Wanday to. Natulati daklang iti agdan ti balay mi. So, kastoy. Anya? Sigurado kayo anggail. Ngawan ti parikot kada kayo kini Anday. Kat no adda ka numot nakakita kada kayo nga agbukbuksing. Ay, anya, awan mo. Apay ko mga aramidan mitikas ta. Mabalin doon ti agawid. Go. Nukas ta nga raw. Di agawid tayo. Awan mo't lagayam ti barikaw. Sige, gawid tayo. Inteng, apay nga inlibak mo ti amin. Banang, agpakpakaasyakan ka ita. Di na ko mapampanawan,
Anya ti kayat mo? Pagbalinan na katagabong. Banang tungo, malam. Urnusin ta kumahan ti amin. Isan at ti panagsinat takas agasawa ti solusyon. Amog, ibagbagam laeng ti kasta. Tapno adda para masahem, para dalos iti waram, kan aminan. Ang nagbidot ka. Anya? Jakmet itulok. Banang pag-aasim ka di denggan na. Tapno ibagakun ka. Pagbabawyak ita dagiti inararabit ko iti kalabas. Kasta ka de. Sugag pagpakaasya tadi nagpapanawad. Tasul nita dagiti nagkurkuranga kas asawam. Sige. Patgak tikid daw mo inteng. Ikan ka iti tsansa. Ay, agyaman na, tungo! Karay, agsing-sing putakon! Sige, aglampaso ka, intay. Uwan, tungo. Uwan! Kayat ko, pasilengam tinatar. Kalpasan na, sumurot ka ije paraangan. Agikat ka kadagiti babasit nga uban iti ulo. Nawatam? Uwan, tungo. Sumaruno kan tao. Ay, Diyos, kitikas to yabiyag. Datarasak mataglampasok. Pasilangat si Datan. At namaragsakan ni Banang tungo. At data, nagsilangin ti Datan. Enteng, Ha? nalipatak nga imbaga, abirukam nga umuna ti pulat. Kalpasan na, yagmuntaw ije paraangan. Ay, uwan, tungo. Sige, sumurot kan to Ay! Naiko, ay salbag ka, inteng. Naigalis ka mo tintungan. Jesus. Ingaganam siguruan niya. Ha? Gapo, takayat mo amay galisak. Ayan ti balunot kon. Agsagana ka kanyak, inteng. Balunotan ka man. Dahil si Pai. Salbagit di dahi balunat. Apay mata birokag dito'y balano sa di na tinangilang mga na. Puras ama birokag ti balunat. Dadaulat. Sako ibalang ijidaraas. Nakakaasyak abal balunatan na. Anya ti birokag. Ha? Tika di balunat ka. Ako jay... Di mo mabirukan ti balunot ko, inteng. Taindulin ko itilandok alakasa. Sa kunto tinulbakan. Iti kasta, awan sa bali ang makaala. Alaag tumanan, no kasapula. Awan lang tainting. Ay, sus. Kaasi ka, mabulungan. Ay, Kapitan! Saan ngamin anasaya at tiaramid mo kininanabanang? Anya nga ita, napunuan ken ka. Ala, sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre,
Istoryang adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay. Kapitan Inteng. Uy, agulimakan ba daw? Taag sa uni kapitan. Aya, sige, tuya. Agulimag tayong harap. Pagkat akakalugaran. Gas pa ng respeto tayo. Dito'y minatayan. Nawan tiyag susugal Nagruna ka na kayo nga tutubaw. Huwag mata, pare. Ken, nawan tiyag inom. Kauras nga na makitak dita nga susugal kan agi inaw. Sakti makalaban na. Dalawat. Saan? Agamo tayo. No sakti makaugat, delikado. Hadulamig. Marikwanang, sobra matngag sa uni kapitan. Kunamlan asina. Ha? No siyak lamay sa, nasaya at mo itikas di ngay naramid ni kapitan. Tapno agbutang kang kwana dagiti tattao. Una, ngam awan kas kumamot iti baga na iti nasayaat, tapno napintas adenggan. Kag talaga matakas dyan ni kapitan. Kasi tinakunakon, nasaya at mo tapno saan daala ang laangan ni kapitan. Anya? Saan mo ilaan nasaya at no naanos unay. Ta siguradaw, saan damot lang ay kaskasaw. Ay, sa bagay, adamot puntos mo basay, marikwanang. Ay siya pa'y man butit yan. Gagawad. Mabitlaan, kapitan. Bitin. Ti na inumbi ka di kwaraw. Nabartag kayo ng gail. Nga mga nudiyo kabalan ti bagiyo indon madamdama. Kabalak. Anya ka na yan. Apay kapag. Madam. Ito nagawid na kiti na dumabisita. Iti namatayan. Sagwin na ka sumagot pag susugal Day talaga yan. Ariglado ang gail. Isungarod ako nakasan kayo unay ngagbartay. Tanag mo na yan. Magururaya kiti order ko nga anak. Awagam ni kaluta. Ipabulod na tila mesada. Tao sa rin ito nagsusuga. Wanang gail. Apay day talamisahan nga awit mau. Kaloy, pangipanam iti day taya. Order ni kapitan, tatabadong. Usaranda kano intong rabi ijay balay tinatayan. Taadag susugal. Anya, ay makitam day ta amadi nga ugali ni parintay. Kundi unget kada kayo nga agtotobaw, nga awan ti agsusugal. Ang isumot lagayam ti dadaulo, iti panagsusugal. Ay, Jack man amaw, tatabadong. Sige, labsan kayo pa'y dito. ibagam ka ni parenteng, kas laka ka no saan na kapitan, kunam. Kano damagan na, no asino tinang ibaga. Ibagam asya, kaloy. Won, tatabadong. Sino mo ti sana masurod iti kas dyan nga aramid na? No dikit luklukon na lang ti pagbagi na. Hey, suron ka. Agyaman na kayo. Taindig mo tila misaan. Di kang nanagtika kang tuti gungunam. Nagyaman na, kapitan. Emni, di mo ibagay iti orasin naman. Di pa nagsusugal may. Won, kapitan. Nasyat. Panawad na kami. Yawid mo to tila misaan iton malpas di tabaw. Awisik mo't dagiti kakadwa nagtutubo. Taag susugal kami man mat. Ni kapitan inting laang ayamot ti mabaling agsugal. Uray pa'y isu ti kapitan. Kas ko na ni tataba daw. Kas lasaan mo't laang nga kapitan. Ta isumot ti mangidada ulo iti kalukwan. Oy, kaloy. Itay ka pa'y dita Anyat gatangam aya. Kwa. Nanakwa na. Gumatangak man iti barahan o adda. Nay,
Di mo kunaan na mapang makisugal, kaloy. Dakis dayta. Apay nga ini Kapitan Enteng. Isumot ti dadaulo iti sugal. Anya! Naabakak iti sugal iti rabi. Ikanak iti kwarta banang. Kayat mo asawan, agsubli ka manan, ije pagsusugalan. Masapul ang masubot ko ti aba ko dunga. Iso apabuludan na ko 1,000. Diyak kaya? No naabak kan, huston. Ay, mangibabain kakit day. Anya? Kundi sa uka iti sangwanan dagiti kalugaran tayaw, amang ibagbaga, nga awan ti agsubsugan. Awan ti agin inom iti ara. Agam, anya ti araramidom ita, Amo damit akon kunakladay jay dungo. Sa ukladay jay. Damo nga da sa bali abisita adumdum nga. Anya! Ay naba daw. Ay! Kasta unay kano abartek ni Kapitan Ijay ayan ti minatayan idirabi ay. Kaputasaan nga inikan ni Maribanang iti kwarta pagsugal na. Awan ammo da jay aparinteng. Kaslasan na Kapitan. Mas dawak may. Nuapay nga isupay lang amin ti butos da. Kundi sao nga awan tag barbartet, nga awan tag sugsugal, nga misumat gayam tagar aramay. Anya ngay dayta? Kalukwan ni inting batingting dayta, tuyang. No siya ti Kapitan, adayaw anasay-saya at teramid kaw. Ngata, badaw. Nagpuna nga idauluan mo tindag iti padam nga agtutubong agsusugal, Salbag ka. Kahit mo taibitin ka di sa nga ti kamates. Ay, isa na Kapitan. Ijak kaya. Kita kayo. Taray na. Ay! Kalay! Agsubli ka! Kaslasan kayo, Kapitan. Tilo ka. Nagawan kat abain day jayan akaloy nga agtutubog. Sungba-sungbatan nakidin. Kasano ko mga agbain da ken kainteng. Kat kastamet ti makitkita da nga aramid ma. Ay, agpapanpay. Siyak nga ti Kapitan. Di rumbang apagtamadan da kentong palada. Tanya ti panagkunam iti bagem ha, inteng. May sa kaabos dito'y barangay tayo. Di panang mat. No kayat mo arespetuan kantong palanda ka. Sika ti mangidaulo iti nasayaat nga aramid. Saan nakasta ako mander kalaan? Apay, buska? Kwa? Sabali ti agbalin a Kapitan, akasken ka. Sabali mat nubos ka. Imbagam ka mo kasla sa anak a Kapitan. Katpod numay, apay nasakit tinakam mo kanya paray. Kunamlan asino ka? Idintot sa saan ka mat a Kapitan. Ay uray pa sa anak a Kapitan, akasken ka paray. Tadamat karbangang ngagsao, nang runa nupudnaw. Ay agulimak ka na. Pare, mano ti bayad mo, tabayad ako ti biyag mo. Anya, ay naglastog ka mo ting ngagsasao pare. Ay di nakman butbut ngay. Ta sa anak ka mabutan king ka, pare. Di ta ka malagay. Ay! Pimanawan ti loko. Ay, kontrabida talaga dayta. Ay nalpasan ti kabon ka lang. Isungayawid mo day talamisaan ma. Kapitan. Kanya pala ti urayan. No kunam nga ikan ka iti balata unugong kunam. Awan, tanaba ka. Anya? Di nakitaan iti kastan disnugin ka. Hala, bagkate mo tilamisaan mo tayawid ma. Wan Kapitan. Kasta, good. Naturay launay DJ a Kapitan Enteng. Tataba daw. Rumbang kenkwana, kat may kan itiliksyon. Kinapudno na, may sa arabe, ayan nakaturturog. Gapo iti imbaga na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ka, kundi parintay. Oray nga rudsi ka, tataba daw. Nasakit mo't tinakam ko. Naturay launay, gapo ta isu ti Kapitan. Mapukpukawan, tibain ko kenkwana. Uray man iso ti Kapitan. Numadi mo taramid na. Talaga, apukawan tayo, ti panagbain tayo, kinkwa na. Maminsan pa'y nga pagaramidan nakitidyak kaya. Talaga nga makaraman kanya. Ibagamlaan kanya.
No kasapulam ti kadwa, kaloy. Tapno dua tamang tayo di teleksyon ken ni parintay. Andamanin na tayo akalugaran tayo. Mapanak adagos ang pakita ta mga no ibagada nga awanak ang makipagladingay. Ay, awan pa'y makalawas tinapalabas, manipod adda natay. Ita, adamanin si Marunaw. Talaga akas ta adong mo. No kada minuto nga damayanak, di adama matay. Na. Sige, mapan ka. Ang jay kunak di ka agar aramid iti pakaibaba inam. Ta kapitan ka paimot nga road. Saan aday ta sugal kan inom ti pagalistwam no adda minatayan. Tumulong kakit day. Uwan ka di. Anya kan aya. Nagkunagag susugal kayo dito igit ti dalan da kayo ngagtutuba. Awan ti agsusugal. Awan ti agiinom. Ay, umasidig ka man kaloy. Apay ka din, Kapitan. Kasla natang sit ka sumungsungban. Nay ko. Ti kunayo. Sa anak lumaban. Dahito'y matiparakan ka. Ay, anday. Anya jay ko na marikwana. Ni kabadong imbis kumamot nga nawaan na ni Kaloy, saan tay ayunan na may? Anya? Nagtinulungan da ni Kapitan. Naimbaglakit din ta nakataray ni Kapitan. Kat di da na ituloy ti dake sa panggapda. Diyak mo akas tagayam maray. Wen, iso abagbag amot di asawam no maminsan. Ay nalaklakayan kan ba daw? Nga ba niya tinaramid mo? Rumbang ko mga inanawam ni Kaloy. Angam saan mo itanag tinulungan nyo kano ni Kapitan? Kasanaw, kit nagsakit tinagam ka ken ni parintay. Agasam mo tinakuna na kanyak iday. Ay na kababain tinaramid jokin ni Kapitan. Tinasayaat, mapan kayo agkid daw iti pamakawan. Sakbay abalsan na kayaw. Anya? Masapul nga agsasarita kayo itinasayaat. Tapno masulbar yu ti susik itinagbabautan yaw. Di yu urayan adumakkel ti parikot siya. Naamwak ka ni Kwaruk ti inaramid na paribadong kan Kaloy kan ka, inte. Swertim kit di tan nakalibas ka pailaang wano nakataray ka. Tano saan? Sigurado abugbog sarado ka itan. Daytan, tijak itulok dungaw. Sakit day, tilaklaka ang daabugbugan. Niber! Daytan ti kung kunakan ka. Na? Anya nga ita. Maituradakan a pagaramidan iti dakas. Gapu iti maday nga aramid mo. Anya? Kaslasaan ka ngamen a kapitan. No kumata na saya at ti aramid mo. Adayaw ang mapasamakan ka ti kasta. Basol mo matlang Di kamot ngamin agan-anad iti sasawag. Mangibabayin kakit di Ay, saan na magbalik kanyak ti kastoy? Masapul ang bumal siya. Padasam! Sige, padasam inte. Basol mo nga raud! Anya ay ati maalam iti balos-balas. Sige, ituloy mo ti panggap mo, tabalunatan ka lang, iti agmalmalan. Yan. Madi talaga diriknak ka di paribatang kwanak. Bayan nyo nanggal. Tanuulitan da pay lang. Sa kayong to agaramit iti aksyon. Narigat no padakkalin nyo pa'y day tabanag. Bis nga nawain na ni Kalo. Saan tatulungan na pa'y kiday? Saan bakit di na diyata? Lipatan yun day janggal. Pakawan amidan. Kastalangan ti aramidan yaw. Makamun kadakwadan ni apod yaw. Parinteng, imay kami dito'y balayaw ken ni Kaloy. May kami kumadumawat king ka iti pamakawan. Amumay, adakas tinaramid may pare. Nasaya ata imay kayo adwa, pare ba daw, Kaloy? Suri talaga, Kapitan. Naipasubo akla ang idi. Gapu itinalaos apongtot ko kada kayaw. Kinapudno na. Pagbabawiyak itan, tinaramid ko kada kayaw. Uray siya pare. Naamiris ko mo tibidot ko ita.
Iswa pa nga asim kumaa, pare. Pakawanan na kami. Saan na maulit pa, tinapasamak, pare. Amo ka na impuswan, ti panagdawat yu iti papakawan. Sige, pakawanin kayo adwa. Ay da, agyaman ak, pare. Agyaman kami launay kin ka, pare. Agyaman kami, Kapitan. Ayawan anyaman na. Maawatak mo, tawan mo't perfecto kada tayo at taaw. Di kagdanag. Tay kagumaak mo't tagbalin anasaya at kan pagulidanahan akas kapitan. Kahit arapide, tirumbang. Kas dadaulaw, dito'y barangay taya. Ay, day takot ngamin, Kapitan. Ta imbes asikat ti mangiparit iti sugal, ngam agsugal kan agbartek kaman. Anya a klase ka, a Kapitan. Ala, sige. Ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manan, Asong Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya na adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Naimbag ngagsapam maray. Ay, itaman pa'y maray. Maikawak ang makakita kan ka dito istor ko iti kastoy ngagsapa. Takulot tabuok mo. Ay, thank you, maray. Apay maikawak ka ngay? Wala, ta nabayagin day di pagriingam ti umay agtugtugaw dito. Si Kamet? Idi day jay. Win nga road. At dagatangang. Utangam ko naman. Ay, maikawak at talaga. Nabayagan na di kay mutang. Sakit ita. Pangbusat pa iti panagutang mo. Pangbusat? Kaya't mo asawang. Awan pa'y imay gimatang aging gaita nga oras? Awan pa'y takaluklukat ko pa'y mo dahito istor ko. Sikat ikaunaan nga da ditoy. Alakat saan abaling harudang. Narigat mo no ti utangag timang pamalas iti agmalam iti negosyaw. Sige maray, tay nakman agsapol iti istor ang nakapabusatan iti lakuda. Ay maray, mabitlaan, di ka pa'y pumanaw. Inton maminsanan maray, kababain mo. Ni ay. Itaman pa yan. Ingam nagpasugnod sa amon tan ni Marituyang. Nagsubling tan ti sigod a kasasaad da. Analablabos pa ingam sang kasapulan, sang kasaan. No kasta, di na ka pinautangan. Saan tagasumot aya, kaluklukat na lajay istor na. Utang ada ako saan, oray asino mo't Ala, agbilang kan, may sa ko namaon. Madin sa tikasta ba daw? Anya maday,
Gaputa di pa'y nakabusat itila ko na, saan na niya pautang? Basol mo ayan no si kati kaunaan, iti sangot ti istor na idinanglukat. Wad matkit di Agbilang kan ko naktumatuyang, narigat ti kasta nga aramid ti tao. Kaslag na nayon niyawan kasapulan na itipada na atao Ay nairanra na lang arun mo't asyak tinakauna ijay. Saan na day tatipunto? No di ka ti sana panangan ti tao nga umasidag. Kasi tinapasamakan ka. Bagas asa nga kilo lang matdi utangan kuma. Ngem gaputad di nakapinautangan, saan kan anakaapo iti pambigatan? Saan kan anakaluto? Kayat nasawain, saan tamutin nga agarmusar? Ket gaputa saan ta nga agarmusar, makaala tamutin iti sakit nga ulcer. Ket no adamot bagas ta. Iso asaan anas ka no di nakman pinautangan ni Marikuanang. Kas pangarigan nga rodjay imbagak. Sa bagay. Ala, bayamon. Amutaitan. Amutan no anya dagiti tao at talaga ang maikari a bumarangay. Uwan mo't kiti Sakto mamay ti mapaninton bigat. Mas daawak lang abinkan ka. Apay manayin. Anyat panggapuan tangay anapan agin uutang. Saan lang agin uutang tiga po na to yang? Amumot daytan. Kahit nakitab, no damot lang nakapaskil ijayay. Ay, awan nakitak akas itimbagam. Iti ngay sa bali nga istor anapanam, at na nakitab. Awan bag? Agpapadadang Agasam. Agibusan titaway ngem awan plaka tinigusyo da. Madiday ta. Panawin na yung tapno aggaraw dagiti komun tao amakon ko na. Aguray ka ba daw? Anya ka di talaga ti kayat mo ang maaramay. Apay ababaunin nakmutan amang sirip iti ulag ti aming nga store. Tapno amot no adda nakapaskil apapel anagapu ijay munisipya. Wala. Tapno maamuan no legal matla tiniguso daw no saan. Aya. Wayng. Mumtuyang, dumot ka, tinaadal ko iti panagkuykuyog McKinsito a sekretaryo ti asosasyon tayo. Mayat ang arog, no kasta. Naskay nga da permit dagiti aglaklakaw. Tanuawan, panang luko dayjay. May samot akita ti panaggamro iti padatao ti kawan permiso iti panagnegosyaw. Talaga gayam nga adon tiyam mo mabadaw. Maipanakal kan. Lumbang lang. Agmulmulan samot daytay. Oray siyak Kas itimbagam. Kaya rigan mo ti panagmula ter aramitan. Umad-adaw ti mangidayaw iti kabaila. Kas pangulo iti gonglumi ababae. Tanyamot nga iti kahit mong aramidan iti masungad nga daw. No ka ba alam ton ti agkandidato para kapitan ti kabildatan? Kabalak tumutan ti agkandidato para kagawan. Ay, ambisyo sa kamot launay tuyang? Di mo sawan ti kasta ba daw? Adamat kalintagak ngagserbay. Agsinsinublat mo't lakit din damari tuyang kan kabadong nga umay agsirsirit dito istor. Apay nga ta. Mga no agkit-kita na iti mabalinda nga utangan. Awan samot plano dan nga umutang. Taada kwartadan. Anya nga ruti umay da sirip-siripan. Dayta nga ruti pagsidaawak. Mga no adamot atap da nga agilum-lumang ka iti nobyo. Ha? Nobyo? Ay, pakpakawan birday. Anya kumaagapaw, sa maysa, itakadipa, iti pan na kinobyaw. Ay na, anya ti amutang ay. Amangan mo't no kasta ti atap da kan ka, mare. Amumot ti sigod a kinalaing nga agatap ni Marituyang. Sigod nga iso ti radyo ti kabildatan. Hanggang saan, Mare? Ada sa bali ang makagapo, no apay akas jay ti aramidin da. Saan lang amin asyak ti sinersirip dati istor na. Uray ka no dagiti istor di talaot kandaya.
kat napanda sinirsirip. Kasta? Ne, papay ngay. Anyat pakibibiyangan da kadagiti istor, ta sirip-siripan da. Dayta, ti siripan ta, ay dayta ti amuan tayo, kunak kuma. Bayan nyo lang taida. Makasirip dan tulat tayo ti pakaigapuan, ti panagbunga dagiti matada. Ay, sa anak amang rabrabak inteng. Ibagbagak tinagsarsaritaan mi kan ni Marikwanang tapno aksjonam. Sika ti kapitan. Iso akitaan no anya ti kayat da amaramid. Awan amok dito. Iso ngarod nga amwam. Malalala. Bayan. Inaktuman mo't agsirip. Ay, kwa. Ang mga no sa balin tukit diti masirip ko. Dakasin. Na. Inangaw to mati amam. Kwa. Saanin. Alawin. Bayan. Tayo naktumot agsirip. Bareng masirip kung tumay. Doon niya ti sinirip-sirip da paribadaw. Kan marituya. Ay na kapitan, kas dala investigador. Agsapsapol da ti business permit mi kano. No kasta. Agin inspeksyon da. Amok pa yan? Na, kapay ngay. Awan nga min ti permit to istorya. Awan tadi yumat ibagbaga ang kasapulan pa'y ti permit. Na. Awan mat ibagbaga yung ka. Kwa. Di ayos lang mat. Kayat mi pa yan O anya migan, napan kay nag-apply ti permit to istormaw. Wen tata, pinampanunot ko nga min jayim bagayo, ididamo yu ti may nagsirip-sirip dito istor ko. Gustuak, saan ka day? Wen tata. Ala, idaras mo tapno si kati kaunaan ang makaala iti permit. Tano si kantulayangan ti legal ti negosyo na. No, siyempre, si kantulayangan ti mabati adirikpan dagiti taga-munisipyo intun umayda. Wen tata, talagang aramida kon di imbagayo kinimang sito, a sekretaryo ti asosasyon tayo. Nasayat, mabalindag palista mikan. Anya ti pailis tayo, tata? Uray, day talang nakalata soft drink. Tani talaga mawawak. Pilistang pailaan, tabayadak to inton at da kwarta, kwain. Mabalay. Basta da kayo, tatabado, areglado. Thank you, Migan. Ay nabataw, adaw ti mangidaydayaw kadata. Hehehehe. Oray kaskasanaw, kasla professional ta. Talaga ado tinasursuro kiti panagkuykuyog mi kinisitaw. At iwag ton ninting batingteng, nalalaingak ton ngam isaw. Ay oray siyak mata, nalalaingak nga dayaw ngam ni Maribanang. Ay kahit na imbag ata napanunot ko tinang buwangay iti asosasyon. Imbag ta napanunot ko matinang buwangay iti sabali a grupo ti babae. Malaksid iti women's club. Aywan gayar. Kumusta ngagpayson ti women's club? Tawan ka no mati mapan makimit-meeting no agpayab ni Maribanang iti meeting. No kasta sandan nga aktibaw. Ay kitsanan ti grupo main ti kay-kayat da. Isa ka na yun mati meeting may. Aber, anyamat nga tinapanunot yu a project. Kaunaan nga ilungalong may ti panagtaltalaw. Ijay pagsarkan akalsada nga agturong dito'y barangay ti kang runaan abantayan may. Okay. Masapol anadalaws akanayon ityan. Ala, makamo kayo iti dayta. Basta da kami matimang kita iti legalidad dagiti agbis-business dito'y barangay. Trabaho kumadag iti opisyal ti barangay dagito'y ngararamidin tayo. Ang mawansamay. Di dansan mapanunot, tagin enjoy dalatan yung tugtugaw iti barangay haun. Ay, agay ayat da, taawanan tiaramidan da. Ikunada, hangam, makitanto iti odi na. Anyat aramidaw. Basta, makitanto iti odi na tuyang, orayan.
Thank you, Kap. Mapana kon ije ili. First time mo may kan iti barangay clearance, Migan. No dito'y kabildatan. First time ko, Kapitan. Namin adun anangala ak iti clearance, idi addaak pa iji barangay Marapait. Apay ngay anamin adu ka? Siyempre. Tinawan apabaruk ti permit ko nga agistor. Naragsakan ak nga ron, idi adda akon dito'y kabildatan. Tasaan akasapulan ti business permit. Kunaklanog na nayonan. Ngam saan matgayam? Manu atawan mo na dito? Di yu pa'y amok, Kap? Isu nga ron adam-damag? Talaga adi yu gayam ammon. No kasano ti kabayag kun dito'y kabildatan. Tawan pa'y matinag-sensus iji balay ni manipod imakar kami dito Isu nga ron. Kano ti akar yu dito'y kabildatan? Manu atawan yun dito? 5 atawan min Kapitan. Iso 5 atawan kumatan nga agis istor nga awan permit ko. Iso nga okay lang mat nga agpermitak itan. Uray ta na gumuma akmatan nga illegal ti istor ko. Ang makonsensya akpay kit din O sige ka pa, mapanak pa ije ile. Day tagayang permit ti sirsiripon da ba daw? Pakibiyangan da amin din Ay namarito yan. Saan man nga agin lalaing ni Kabadong, amokmet a discretion ti kapitan ti barangay, ti maipapan ka dagita business permit nga ibagbagam. Kastaya. Ada sertipiko ni Kapitan Enteng maipapan dito istor ko. Iso adi mo ibaga saan aligal ti panaglakaw. Ni marikwa nang rumbang kumanga amom no anya talaga ti alagadan. Ay, di ka mangisoro, marituyang. Saan ka mat ngay sursuro, maray? Ay, say, kagawad. Kagawad ko na ka. Taag pa'y sumay kagawad ka. Kutsi ka ti pagwadan dagiti kabaranggayan. Saan aga po tanabayadam ti utang mo? Kat dadaulam matan to'y business ko. Maditi kasta. Saan mo't, maray? Msigay mapanakaw. Imbaga klaang ti kayat apay baga ni badong ka. Ngam, di mo matdanggan ti ibaga kuma. Isa sigay, mapanakaw. Naglukaw. Tas laam mo damot ti sasawanda. Delikado Nakasuro dalat basit. Kunamlan asino dan akon di kontra. Sabagay, adamot barangay permit to istor ko. Apay kumapakadanagak ti ibagbaga da marituyang kan kabadaw. Madula amin nga amuda. Agyaman na kada kayo at tatabado. Imado ti customer ko. Tatalagamot ang pinaado kong tilako. Tapno makasubutak itimbayad ko iti permit. Kasta ati ag business. Imbaga, tanakautang ak itinayon ti puna. Iso ang makompleto kitang tilako. Makita nga ron, Migan. Kasla mini grocery mo tanto istor mo. Wan ang tata? Ang mga no sa anak tumata na makautang ka. Dependento ang tata. Basta bayad kayo, awan problema. Sumit lang awanan ti makos customer ni Kuana. Tadi po'y matgaya man ayan ti istor mo ti ado ti customer. Nagaduda. Imado nga minan tilako ka. Mini grocery ti permit ko. Iso nga inadok matin at tilako. Tapno makasubutak. Basta yan. Anya nga itima ko na pare inteng. Ay kastoy na pare ba daw? Awan matkat kumati problema dagiti adda istor na. Nga uresan da nga permit. Sang kabasit matla tilako na. Aya, kasta ka na. Ada matla kada tayo na nga kakabaranggayan data. Di akikinawatan tayo kumamay. Ay saan? Saan pare? Pag-aapaan kit di dagiti aglakla ko day tabanag Nang runan nukas ken Migan aligan. Tadda permit nan. Siyempre, agsakit mo't atinakam na, no adda di agpermit dita.
Siyempre, sana patas ti trato iti daytan. Sana ya. Nalay ka mo ta pare. Amo mo ibaga ita daytan. Nakadalmat ka ti tao. Agis iskwilak matan kay. Kastaya. Jack amo dayta pare. Di kayat ko asawan. Adumatay tinadal ko may papan iti panangipataray ti barangay. Aja. Inagaw ka mo't pare. Ay, saan niyang angaw day ti pare? Agsaga nakakit din na tatno saan kanto ang makikigtot kalpasan ti talo atawan manipod ita. Gaputa, siyaktan ti kapitan! Ay, kagawad! Agisir-sira ka matan kat bigbigat pa'y laing. Manipod in lukat ko itay bigat. Awan pa iti uray may sangain may gimatang iti uray kindila ko ba. So nga agsara pailaan. Ay, apag isaw. Tay. Sige, tulungan ka nga girikap. Uray taman manon samot at talagang tilakaw. Wag. Ta sa anak pa'y anapan nagsakada. Alaman nga rod, tulungan naktak no dardaras. Talaga adarasan ta, tamadamdama lang. Sumunga din dagiti umay mangisera. Anya, umay mangisera? Wen kagawad. At dagiti taga-munisipyo nga agisera ka dagiti istaw nga awan ti business permit da. Iso nga iseratan. Takababay ni usuda pa iti mangisera. Anya. Imayak, tamok apaya bandak mo't lang, parenteng. Kapitan, kunak kuma. Ewan. Talaga apayaban ka kumakan ni Kwaraw, dudi ka pa'y lemay. Agpaiso ti kinuna ni Kapitan, kabadong. Agure kayo. Pagkaysan daksa talaga, da kayo nga opisyal ti barangay. Abay, anyan, madingay naramid ka, Di ka agungat apari. No ti pananga-report ko kadagiti adunga store nga awan business permit da tiga puna, aggisaan da kita. Sorry. Jak akway na nagbasulak iti dayta. Uri agtitinaltal tayo. Pare ba daw? Agparbang kamit ka. Pinaayaban da ka. Tapno yabkas may ti panagyaman mikan ka. What? Tapay. Anyat yamanin nyo kanyat ngay. Kwa. Siya ka mismo, di mangibaga. Pudno nga damot nagbinduta. Ngam pagyamanak pailaeng ta nairandrana asanak anairamraman. Save by the barangay tanod ja istor ko. Ta nairana anakarikap idiin may dagiti taga munisipyo. Ngam oray no kasta amok anakabaso lang. Ngam sana pagsakitan tinagam ko ti inaramid mo. Nudikat pagyamanak. Pagyamanan mi nga opisyal ti barangay. Anya? Ewan pare. Trabaho mi kumaday jay ngay naramid mo. Manyangarot kit nagliway kami. Sugagyaman kami apara. Pinayaban da ka at yung kasmiti panagyaban ma. Anya? Kastagayam. Day tagayam ti gapunan no apoy nga inayabanda. Sikatin ng lukat. Kadagiti kaslabulag amatami. Ha? Ala, nakapuntos ka manen, Tata Badong. Saya atam lata ti aramid mo. Tabarang mga bakan tumatan a kapitan. Ala, sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysona, dawanin ang labi na tayo alay. Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon, Boy Chipoklay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.